Okay, díomh card agus fáilte ras chuig seachtain eile oibre ó mbaile. Nniu bé muidig féchant an céad cuid eile de 2014 son seachtain de caite bhí muidig dúiristeach ar gná levéil an seachtain seo bé muidig féchant ar cúpla píosaí ón ord levéil. So dus a bor tá muidig dul chuig examinations.ie agus tá muid ag dul isteach chuig an exam materials archive. Tá muidir cinntiú go bhfuil na termí agus na cnílacha léite gin, an sin tá muidir granú exam papers go bhís cardraigh test sóiseach agus cearmónis. Na tá sin deanta tá muidir dul go ordlevéil legan Gaeilge. Tá sin ranathe goibh teigi isteach go dtí Cuid C. So bé muidir léitríd an ólas seo agus bé muidir freagart na ceisna seo in Gaeilge. So chun cuidú a thuirtú na dusach léon muid na ceisna an scoil iscuin cadatá ar siúil sa léamh tuiscint. So, má tá tú compordach ag léamh tríd an písa seo a d'éanaar, is féidir leat stop a chur leis an fís an seo agus rá leat, agus má tá cabhar breise leis sin tarráis chuig an fís an seo agus féic ar an písa táirúnach duit. So uimhir a hain, cénsáis duine méach sim aige a bheith páirteach sa campa séire seo. So is campa séire atá a gceist agus an sin béiste léirú na 6 daoine a bhíon páirteach de. Caitheann a bheith an campa ar siúil agus cá méach sé ar siúil. So tá tréimhs áirithe agus tá áit áirithe. Lúteas sa text. Cén fábhail sé éasca ólas a chur ar na hoscithe. So an sin tá siad ag míniú an fág bhfuil sé éasca ólas a chur orthú agus na hoscithe sin na madri. Caitheann roinnbhtheartaithe am leis na madri ar bhun le thuaile. Tuair 3 samplís a gníomharta is ar féidir iad a dhéanamh. So na gná daoine bíonn cabh am lo, 3 rud a déanann siad lo, so bé siad san sa text. Cé hiad na daoine ar féidir lo bheith páirteach sa campa séire seo, so cé hiad na daoine, so bé sin sa text. Cén price atá ar tuair sunraí, na má tá sunraí an cilíonn sé go bhfuil sé níos dúchlánaí ná feiceann sé. De gná bíonn rud ag an castanú an dara píosa ólas an sin, agus céirdí na hairí a caithfar na roinnbhtheartaithe a bhreathlo. Okay, so sin iad na ceisna is Jacqueline inis. So it's Herbstferien camp auf der Husky Farm. So Herbst ist es kennt das eine Saison an Herbst. So wir haben Frühling, Sommer, Herbst und Winter. So schön am vor. Feriencamp, campa, lehente Sarah. So Feriens lehente Sarah, camp schon campa. So campa Sarah an vor. An bhearm hoscathe. Bist du ein Tierfreund? So sin ceist, ich bin, du bist. So bist du, an bhfuil tú cardú le anmhí, an tatníon anmhí leat. Magst du Huskyhunde? An tatníon Huskies leat. Bist du gerne draußen in der Natur? So draus sin an malarte drin, aus und in. So sin gern is wat leat. So wat leat a bheith las muoi sa nádor. Dann komme doch in deinen Herbstferien vom 5. bis zum 11. Oktober. Dann, mar sin, komme dich doch tarlin, nu tarn seo, I do lehente Sarah vor, so sin brische man term ist doi, vom 5. bis 11. Oktober auf unserer Husky-Farm nach Starkenhardt in der Schweiz. Die our ferm husky is Starkenhardt san Elevation, Schweiz. Kennenlernen der Huskies. So kennenlernen schon atna occur in the Huskies. Unsere 30 wunderschöne Huskyhunde laufen frei herum. So, ke veg taku, well ta 30 Huskyhunde aku. Kein 6 Madrid, ta schied wunderschön, ta schied intakt jas. Sie laufen, so richen schied frei herum, richen schied sehr timpel. Sie kommen sofort zu dir. Sofort sin loirak, so sin tagen schied loirak kut, zu dir kut, dich zu begrüßen. So begrüßen, sin kasula sin berle in our ear, grüßen, sin greeting, so begrüßen kon falsche occurrt, sin an dich occurrt. So kon falsche occurrt. Alle unsere Hunde sind sehr freundlich. Ta our Madri erfad freundlich und lieben den Kontakt zu Menschen. Agus is gralo Kontakt le Menschen, Shindini.
in besondere unsere Seniorenhunde. So in besondere. So besondere gan an ins an sin is just specialte. Insbesondere se geheurehe ar Seniorenhunde ar Madri Schienscherache. So na Shan Madri. So tägliche Aktivitäten mit den Hunden. So täglich is geleichul Aktivitäten geneviachti. Du gehst mit den Huskies in den schönen Schweizer Bergen. So tein du gehst mit den Huskies, leschne Huskies, sna, in den, sna, Bergen, Schweiz. Bergen, na, den daar met Eisberg, schön an Schleef. So, sna schleefte allen Elveishak. Schleefte allen Elveishak. Im Schnee wandern. Schnee sin schnachte agus wandern, sin wandering, so sin siúlóid. So tein tú siúlóid leis na Huskies sna schläfte Elveishach iontacha. Jeden Tag darfst du die Hunde füttern. So, gach lá darfst du, tá cead darf ich zur Toilette gehen, darf cead. Tá cead agat die Hunde futtern. So futtern sin an bríthar chun bia a thuirta anmhí. So es féidir leat bia a thuirtáibh. Und mit den Hunden in unserer Hundeschule trainieren. Agus leis na Madri in our Hundeschule, so in Schule de Hunde, trainieren, come on, sin éasca, train all. Natürlich darfst du auch mit dem Lieblingshund spielen. Agus go Kindje, naturally, Kindje, darfst du auch, ta cead gut freschen, mit deinem Lieblingshunde spielen. Let de Madra is far immert. So Kindje, bei cead gut spree bheith got nu immert leis an Madra is far let. So, teilnehmer. Teilnehmen sin an bríthar páirte glacha. Ich nehme teils, bríthar ilscartha. So, sin animal tuiscuil Timor ann, so na daoine a ghlachan páirt, nu san reimpáirtithe. Kinder und Jugendliche, so páistí agus daoine óga, so Jagori, von 9 bis 16 Jahren, und nie go 16, max 16 Teilnehmer. So, úsfeid 16 reimpáirte. Kosten. Pro Person 450 €. Bei Geschwistern 375 € per Person. So, Caharcade Quaige per Person. Ach, le Siblini, not in Darmit. Hast du Geschwister? So, bei Geschwistern 3 seachta cuaig an duine. So, it's Caracade Quaige don cé duine agus an sin 3 seachta cuaig don cé duine eile. Mas Siblini iad. Was mitbringen? So, mitbringen sin múna nu tógá leat. Trekking schuhe. So sin broga ó heh haikal. Ski oder Regenhose. So bríste sciála nu báistí, bríste báistí nu bríste sciála. Sin an fleiscí ná den dámad ag ráling ghuil rud éigen an asnamh agus tá an rud sin an hose sin na brístí. Anorak, kota. Warmer Schlafsack. So mala kola che. Rucksack. Sin mala de grim. Und Taschenlampe. Sin a torch. Besucht uns einfach im Internet unter www.huskystuff.ch. So ch sin an sieve a bwydyn leis an elevation.ch. Okay, so nis is teach quick an Iram Microsoft. Tá fáil an OneNote agus freagar na ceistena. Tá si dúireach leagheamach an bhfuirm seo brú submit agus an sin.